Nongeye kubasuhuza nanone ni Dr. Starike Muganga. Ubu noneho turaganira ku ndwara abantu benshi bakunze kurwara ariko ugasanga itavugwaho rumwe na benshi. Nukuvuga indwara ya Sinizite. Mbere yuko nyigusobanurira, kora subscribe ukomeze kuzajya ubona ibiganiro byanjye by'ubwenge nkugezaho, kandi niba hari ikibazo wifuza ko nagusobanurira nka muganga, unyandikire kuri nimero yanjye ya WhatsApp iraza kugaragara ku mpera y'iyi video, wayireba ukanyandikira. Indwara ya Sinizite ni iki? Abantu benshi cyane bakunda kwitiranya Sinizite n'ibicurane biterwa n'amareriji. Akenshi rwose usanga umuntu avuga ati nge ndwara Sinizite, mporana Sinizite, ndwara Sinizite, ariko ugasanga rimwe na rimwe ibyo arwaye atari byo bita Sinizite nyirizina, ahubwo arwaye ibicurane biterwa n'amareriji cyangwa se arwaye izindi ndwara zitiranywa na Sinizite. Reka rero ngusobanurire neza aho bitandukaniye, ariko byombi ndaza kubivugaho muri iki kiganiro. Sinizite ni infection zifata mu myobo iba mu magufa akikije imyanya y'ubuhumekero. Iyi myobo ni nayo bita sinisi, ari nayo mpamvu indwara bayita Sinizite, ni ukuvuga infection ifata amasinisi. Muri iyi myobo iba mu magufa akikije imyanya y'ubuhumekero hashobora kuzuramo ibimeze nk'amazi buhoro buhoro, bikazahinduka amashyira maze bigatangira kuguteza indwara ikomeye. Sinizite akenshi zerekezwa n'ibicurane kuko mikorobe zijya kwinjira muri za sinisi akenshi ziba zaturutse mu mazuru. Rero habaho Sinizite ziterwa n'amavirusi cyangwa se ziba zaturutse ku bicurane bisanzwe, aho umuntu ajya kurwara Sinizite yabanje kurwara ibicurane bisanzwe. Ariko Sinizite zikunze kugeza abantu kure, zikunze kuzengereza abantu, zishobora no kwica umuntu, ni za Sinizite ziterwa n'amabakteri, ku buryo kuzivura bisaba gufata antibiyotike zikomeye. Dore rero igishobora kukubwira ko urwaye Sinizite. Indwara ya Sinizite irangwa n'ibi bintu bikurikira. Ikimenyetso cya mbere muri Sinizite ni ukugira umuriro. Kugira umuriro mwinshi kubera ko ari infection, iyi infection ituma umuntu agira umuriro. Kugira umuriro mwinshi hagakurikiraho kubabara mu isura, abenshi babara mu gahanga hafi y'amazuru, cyangwa ukababara umutwe mw'imbere ukurira munsi y'amaso impande z'amazuru. Akenshi hari igihe uba wunama ukababara mu gahanga, cyangwa se umuntu yagukanda ku mubiri hano mu isura ukababara. Rimwe na rimwe hakaza no kubyimba mu maso cyangwa se kubyimba amaso ubwayo. Abantu benshi barwaye Sinizite babanza kugira ibimenyetso byo kunuka mu mazuru no gufungana, ukababara mu isura kandi ukipfuna ibimyira bifashe kandi binuka. Iyo ufite ibyo bimenyetso, muganga aragupima akareba niba koko ari Sinizite akaguha imiti. Umuntu urwaye Sinizite akababara umutwe bikabije kandi akagira umuriro mwinshi, ashobora gusabwa guca muri scanner kuko ari ama infection ya Sinizite aba ari hafi y'igice cy'ubwonko, abashobora rimwe na rimwe gukura akagera no mu bwonko, ari nabyo bishobora gutuma Sinizite rimwe na rimwe zikomera zikaba zakwica n'umuntu. Scanner nicyo cyuma kigaragaza neza iriya myobo yo mu magufa yitwa amasinisi, bakareba umwuka urimo n'amazi arimo, bakareba niba y'amazi yatangiye gufata ku buryo yavamo infection n'ibindi. Sinizite rero akenshi zikira mu kwezi kumwe, ariko hari nabo zibaho akarande zikaba zamara amezi arenze 3 kugera ku mwaka. Ibyo nibyo bita Sinizite chronique cyangwa se chronic Sinusitis. Uko zimara igihe kinini ni nako kuzivura birushaho kugorana. Ibicurane biterwa n'amareriji rero byo ari nabyo benshi bitiranya na Sinizite, nya Sinizite, byo ni ibicurane bijyana n'imihindagurikire y'ikirere, bigaterwa n'ubwivumbure bw'umubiri umuntu abasanganywe. Iyo umuntu arwaye ibicurane biterwa n'amareriji aritsamura cyane, agafungana mu mazuru, ariko ntagire umuriro nk'uko bigenda ku muntu urwaye Sinizite. Ikindi kandi nubwo uyu muntu ashobora kumva yamenetse umutwe kubera gufungana mu mazuru no kwitsamura kenshi, ntabwo ababara cyangwa ngo abyimbe mu maso no mu isura nka wa wundi urwaye Sinizite, ahubwo urwaye ibicurane biterwa n'amareriji we aribyiringira cyangwa rimwe na rimwe akishimagura. Kenshi ubusanga nasanganywe amareriji cyangwa se ibyo bintu bihora bimubaho uko ikirere cyahindutse, uko habayeho ibitumbiko cyangwa se ikirere kitameze neza. Niba wabyumvise neza urabona ko ibyo benshi bita Sinizite atari zo, ahubwo ari ibicurane biterwa n'amareriji birangwa no gufungana mu mazuru, kwitsamura no kwibyiringira mu maso, bikajyana n'imihindagurikire y'ikirere. Mu gihe Sinizite nyazo zo zirangwa n'umuriro, gufungana mu mazuru no kugira ibimyira binuka cyane, hamwe no kubabara no kubyimbirwa mu isura.
Icyakora ibicurane biterwa n'amareriji bishobora gutuma umuntu arwara sinizite kubera gufungana mu mazuru, rimwe na rimwe bishobora gutiza umurindi mikorobe zihari zari zisanzwe ziri mu mazuru zikinjira mu masinisi, maze umuntu wari usanzwe arwaye bya bicurane biterwa n'amareriji agahita arwara na sinizite. Donc umuntu ashobora kurwara sinizite yari asanzwe arwara ibicurane biterwa n'amareriji bibaho. Dore rero imiti ibivura. Umuntu ufite ibimenyetso bya sinizite nyasinizite ahabwa imiti isanzwe y'ibicurane ituma areka gufungana mu mazuru nka za Fervex, za Cordareste, Cordicap, hanyuma agahabwa na antibiyotike ikomeye yo gukamura za infection ziba zaragiye muri ya myenge y'amasinisi. Ashobora gufata za augmente, ashobora gufata za cefixime nka becaracine cyangwa gramocef, ama antibiyotike atandukanye ajya gukamuramo yamashyira aba ari mu myenge y'amagufa ikikije imyanya y'ubuhumekero. Iyo sinizite zikaze, imiti nayo ushobora kuyifata igihe kinini, wenda nk'iminsi irenga 10. Nubwo sinizite zishobora gukira zikongera zikagaruka, ubusanzwe zirakira rwose zigakira burundu. Abantu bagera kuri 40% by'abarwara sinizite barazirwara zikikiza nta muti bafasha. Nayo ibicurane rero biterwa n'amareriji ari nabyo abanyarwanda benshi bitiranya n'amasinizite, usanga kenshi bidapfa gukira burundu. Kubera ko biterwa n'ubwivumbure bw'umubiri ku mihendegurikire y'ikirere, usanga kenshi biza buri gihe uko ikirere gihindutse. Ababirwaye bahabwa imiti ivura amareriji nka za keroru, desiroru, ayerius n'ibindi, hamwe n'imiti igabanya gufungana mu mazuru nka ya yindi bapuriza mu mazuru avamisi, flixonaze n'indi. Iyi miti iba ari iyo korohereza umurwayi mu gihe cya krize, ariko ntibimukijije burundu, kuko iyo bya bihe bibi byongeye kugaruka aba ashobora kongera kugira indi krize. Ibi nibyo bituma abantu bavuga ko sinizite zidakira, ariko mu by'ukuri sinizite zirakira, ahubwo ibicurane biterwa n'amareriji bijyana n'imiterere kamere y'umubiri wawe nibyo bishobora kudakira burundu, kubera yuko uko ibihe bihindutse umuntu ashobora kongera kugira indi krize. Mwakoze rero gukurikirana kino kiganiro, nizere ko wasobanukiwe aho sinizite n'ibicurane biterwa n'amareriji bitandukaniye, ndetse n'imiti ushobora kwitabaza igihe warwaye sinizite n'igihe warwaye ibicurane biterwa n'amareriji.